Amahoro hano ni kuri Ampus TV mu kiganiro cy'imyuga n'abanyamyuga. Uno munsi turi kumwe n'umunyamyuga akora ibintu bimeze nk'amatara mbwa kundi bwoko twe tutari tumenyereje cyane ngaho mu Burundi. Reka baramutse hama ashoboye kwidondora dushoboye kuyaga kuvyerekeye umwuga w'ibyo akora. Ndabaramukije. Amahoro bakunzi ba Rwose TV, abanitwa Kagenda Abdul, abamba mu ntara Cibitoke, nkaba nkora ibintu bijyanye n'amatara ya decoration, kudekora mu nzu, uko babyita muri make interior designer. Aya matara tukaba tuyakora mu plastic, mu matuyo. Mwatanguye gukora ryari ano matara? Twatanguye kuyakora mu kwezi kwa 12 2020. Hama iciyumviro cyavuye kuri ndende. Icyiyumviro cyavuye ku mpano nari nsanzwe mfite n'intego nshaka kugera. Nari mfise intego yo gushaka kuba umu artist, umuntu akora ibintu mu creative, ariko nkabura aho mpera. Naje gufollowinga umuntu kuri page ya Facebook umuhindi yapostinze ibintu kugira umuntu akurikirana Facebook yaje kureba ibintu, mbonye video n'amafoto, mbona ko ibintu bihwanye n'ikintu nshaka kugeraho. Maze ndamufollowinga, ndagira like, amanda komanta, nkomanse ko ibintu nabikunze, ngira amahirwe uwo muhindi aransubiza. Ansubije ndamusaba email yiwe kugira ngo tuvugane, namubwira ko ibyo bintu nabikunze. Ndibaje abantu b'abazungu cyangwa abantu nyine bavuga ururimi rw'icyongereza cyangwa igifaransa, iyo uri kuravuga wewe naho utawubizi neza, ariko we aragutahura akagusubiza mukakomeza muganira. Ntabwo nacitse intege, naho yatebye kunsubiza, twaravuganye. Tumaze kuvugana tukingaho nyine bamwandikiye mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Namwandikiye mu cyongereza kuko ari umuhindi. Hama turavugana icyongereza gikenye sanzwe nzi duke tukikurayo. Bano yishaka kumenya ikintu urahatiriza mpaka hagira ikintu ushobora gukura ko umuntu. Ndamwandikira, turavugana kuri email, anyereka ko bafite ikigo kigisha ibyo bintu bya interior design, ibintu byo gukora amafurniture, intebe, benizi n'ibindi bintu bitandukanye, kumanika amarido, kugira gute, ibyo byose barabikoranye. Rero jewe bwa mbere nkunda icyo kintu cya furniture. Maze gukora icyo kintu cya furniture, ndabona ko menya nicyo kintu cyomfasha, kuko mu family wacu n'ababaji, muzehe wawe n'umubaji. Maze gukunda icyo kintu cya furniture cyo gukora ibintu by'intebe z'amasaro, ministre n'ibindi, ndakora n'igitabo cyane, igitabo ndagifite kijyanye n'ukuntu umuntu ashobora kugira atelier n'ibindi, ariko ngize devi y'amafaranga ukuntu utangura mbona biranzimba. Ntabwo nacitse intege, nacinsubira kuri kuvugana wa muhindi. Aca rero ampa detail ibintu byose, kuko urumva nacengiye navuga ko ushobora kwiyandikisha nanje. Maze kujyayo tuko turavugana kuri internet, turavugana amaca amadetail rero y'amakuru yose biga ibintu imyuga yose biga ngaho hantu, kuko bigira kuri Zoom, kuri application Zoom kuri internet, benshi barayizi. Amaze kumpa urutonde cyangwa namwe ibindi bijyanye n'aya matara ya plastic nyine mu matara. Ndabibonye nibyo rero nibyo nshinda mubaza ko ndabaje arambwira ko bikorwa kujye nyine nabone umuntu ariko ashaka gushuka nako kuryoshya umuntu kugira ngo bikunde aze yiyandikishe. Urabona ko wakoresha utuntu twinshi tugeste kugira ngo ukundishe ibintu, arakwereka ibintu kugira nyine uryoherwe. Kuryoherwa ahubwo nabikuramo kugira ngo ndebe ko nanjye nshobora kubikora. Akinyereka video ya mbere yayinyungiye kuri email, cyangwa nakumenya kuri email byose bigorana, ndamusaba nimero za WhatsApp, byaramugoye kugira zine. Acama ahubwo idiyo shuri ryabo, navuga ati ndabona musadi ry'ishuri byongora kuko nta muntu asubiza. Niyo cyameze ibyo rero turavugana, bamita banda niyo zina yambariye. Turavugana, tumaze kuvugana niyo ko zaranyohereza udufoto.
udufoto ko nakumva namwizeza ko nzojamwo nzokwiyandikisha pe nimaze kumuhereza udufoto uwo muhindi agenda aransigurira ibyo mbuze nkaza ndamubaza amazina ndibuka ko mu byo yasiguriye PS imwe nayirondera mu Burundi ndayibura maze kuyibura ndagenda kwa Adams niyo kwa Adams amureze tiki nawe nyibambwe ati ntaza tutandaze nisanganye umuhindi umwe w'umufundi no bandangiye tugendere hajya ujye n'umufundi wagira subire iwabo niwe nayibura mba ndarakusuka uboko maze gutangura rero nanyiri ku kintu cya video maze kudungira video naricaye mu nzu tufata n'ibintu byogenda gute ugenda bishobore cyo naranyeragashije ibarabara amatanaza amatiyo ndayigura ndagenda nicara nyine ubwa mbere byarangoye ndabona ko bingoye kantu ka mbere gusa maze kugapostinga akantu nakoze banana baragakunze kumbura rero ibyo bintu ishobora kugerageza cyangenda nanje kuri Google ndandika ibintu bya interior design baranyereka umuzungu umuhindi sinasubira kuza ndamurondera ahubwo nange namangira ubushakashatsi bw'aho ndondere uburyo nange no kwagura mu mutwe ntisonze umuhindi ndaja kuri YouTube ndaja kuri Google hani nisunze Google materiel ibyo nkoresha byose ndayibonaho cyane ndavuga ati okay kaninjire rero mu kazi nkuko nabyifuza bandose inzira ishikana ku bintu nawe nifuza biciye kujya gukurikirana umuntu usoma ureba kuri Facebook cyangwa kuri Google n'ahandi kuzindi mbuga nkoranyambaga tukira aho nyene turabona rino tara watubwiye ibintu byinshi wabonye nuko hari aho babona babazi bakora ibintu byerekeye intebe cyangwa ibi by'uwawe bikozwe muki ubikoresha iki ibi by'uwanje bikozwe mu matiyo kakubwa nicyo bita plastic fiber n'amavisi ubona yo gufunga n'insinga n'amampure wakoresheje ampure zitandukanye harimo ampure zitandukanye harimo ikiyo ni plastic fiber ni ikintu cya plastic gituma umuco utapika cyane ubikoresha gute kugira ushobore guhingura tiyo ukayihingura mu kintu kimeze nk'uko mfite materiel nkoresha mfise akuma nkoresha kamfasha umva si kamwe cyangwa tubiri n'utuma twinshi dushika muri dutandatu nkoresha kugira nshobore gukora ikintu nyinshi hari agatobora hari agakata hariho agahindura nkaya forme mba nkeneye ubwa mbere utaratangura gukora n'umwuga wo gukora amatara nuvuga yuko nshatse kuja mu kibazo cyo gushaka kubaza ati uburyo birakorohera gushaka kuronka uburyo bwo gushaka gukora ibintu mbere ntarakora ibi bintu nari mu disc bana benshi barabizi nk'abantu batanga by'amafilme yego nari mu disc bana mara muri studio harize igihe gito nkazangana ndadije ahantu habaye tumanza byenza kubiheba mvuga ati kumbure reka gume mu disc bana afite undi mujama ariwe twatanguranye dukora iyi logo bita IT Classic mbere yari Abuja Bar Tigerman ariko naje kuhindura kundi kuntu ndahindura bitewe n'umwuga ngiyemo nari mu disc bana rero ntanga by'amafilme nkora tu business ku ruhande aba supermarkets ndabona yuko number 8 Classic supermarkets ni ishirahamwe bimeze gute mukora gute umva ni ishirahamwe ubu turamba batatu hari n'undi gusa ashaka tuko dushaka je magira kane nakora adudufasha gukora muri iki kintu muri project ndimo turimo twese tatanga turano babiri turadohotora batatu utugere uwundi bikunze ariko bisa nkaho yemeze tubabane turakora team yaba artist bakora ibintu baba creator hari igihe kingana kugira ngo ushobore gutanga tubwiye yuko mu isanzwe ibikorwa byanyu byatangaye mu 2020 mu kwezi kwa Kigarama ubwa nubwa ayo ma video bwo bumenyi watangiye kubona ryari aho intandaro ya byose hari mpamvu wayo intandaro byose hari muri 2018 yego byaratwagiye kugira ushobore gushika kuri biro byarantwayiye kuko hari igihe byansaba ko mva mu Cibitoke nta kindi kintu kinzanye aha muri Asiatique nje kubaza ibiciro by'ibyuma by'ibintu nkeneye uko nabona ikintu
nagerageza kuja kurondera ko ushobora kukironka afata itike amanuka aza kukirondera icyo kintu duhereye aho wahereye muri ku kwezi kwa Kigarama ushika no kuri mu kwezi kwa kane tugezemo intambwe umaze gutera muri ibintu byawe ubona umaze kuva he umaze gushika he naho igihe ari gito intambwe cyambere cyo intambwe ya mbere mbona kinashimisha kandi inatuma ngira n'imbaraga n'ubumenyi maze kugira mu gukora ibi yego amafaranga si cyo kintu cy'ingenzi cyane kuko amafaranga azana niko buri kurakora ahubwo ubumenyi nibwo nagize gute nibwo ndiko ndunguka cyane ku buryo ubugwewe ndiko ndagira ko ndiko ndiga no gukora nkashaka isura y'umuntu itareka kari isura y'umuntu naho ntarabigaragaza ariko nibyo ndi umva rero icyo maze kuronka kunguka n'ubumenyi isura y'umuntu birajanye n'ibintu byo gushushanya n'ubwa gucapa haraho wari waravyigiye muvye gucapa hariho nkabizi byo gucapa nk'umusa nta nama navyigiye ibintu ngenda nisangamo ndashaka kureba umva sinova kari nka kopie kore muri make ndashaka kureba ikintu hama nkagicapa yego mbonye ukuntu cyo kimeze nkagicapa bino bikorwa mu kubara by'amatara hari ikintu cyane ukora tubwe uri mu nyamwuga hari ikintu utegeye kumenyekanisha igikorwa cyawe we kubwawe bigenza gute kubwanje uburyo mbikora ndabona hariho ama page ya Facebook hariho WhatsApp abajama mu groupe ku mastati ngerageza gukora iyo mpejeje gukora ndafotora nkoresheje telefone neza gufotora nkajya niba bikunda nkakoresha machine nka editing iyo foto kugira ngo ntize igaragarira abantu nabi maze ku editinga nkayipostinga nkaherera abajamati muje ku mastati barabimfashamo cyane mfite na page ya Facebook yo kuri Facebook yitwa It Class Group harababoneraho abandi bakamumva nkoresha mu kubyamamaza nkoresha Facebook na WhatsApp hanini Instagram ntabwo cyane cyangwa baki yego birasohoka gusohoka uvuze kugugwa si cyane kuko abantu benshi ntibarabimenya rwose ariko haramaze gukorera n'abamaze kubigura ngorana ko hari abantu bamwe bagerageza babibonye umva babaye interesse bagashaka kubigura yego sinovuga ari benshi cyane ariko ni benshi barambwira ati courage ibintu ni byiza gutyo kambaza prix nkababwira yego niya intambamye kuvutanguye no mwuga niza intambamye cyane niya intambamye maze guhura nazo intambamye maze guhura nazo cyambere cyo materiel nkoresha hari nkizo ndiko ndabura nkabura n'ukuntu ndi buzironye yego kuko ini wacu ntawo zidana muri iki gihugu ndinabwira commande hari nk'amatiyo nkeneye nabonye rimwe ngira ahubwo nk'uwaza hariyo yandangira n'amatiyo yera aba yera derere aza yera apana nkacu tumenyereye yo yirabura yo yarera nabonye aho narikuye nabonye igice kimwe cyonyine cyapima emetre dimi sinasubiye kuyabona handi kandi nayo nafashe no gukora ibyo bintu yego amako byerekeye uburyo tubona yuko hakenerwa uburyo bwinshi hariho amatara hariho amabulo harimo izi nsinga z'amatara uburyo ukura he ushobora gukora ibikorwa biraboneka ko bisaba uburyo bwinshi amarangi uburyo nakubwiye ko ari projet limaze igihe kinini niga kingana n'imyaka 2 nateguye rero na capital ya projet vuga ati projet izogenda uko nagerageje kuronda amafaranga vuga ati kangure matière première zigume ngazo gukoresha ubu nzo nkikoresha na aho bishika nka kujya urabona ko umuntu yakuma yirukanka naho uri kurakora ikintu tegeza kuvuga ati reka ndebe ukuntu ngira uko mu gihe projet bitarafatwa vuga ati ikintu cyashobora kumfasha hari ibindi bibaca mu tundi tuntu dukeneye ngo amafaranga yo gushora muri ya projet yego ari gihe nkehanirwa n'ibintu ariko kubera uvuga ati nateguye projet kunuko mbafite utundi tuntu tuba tumfasha ku ruhande kugira ngo projet ntizisubire inyuma gushaka mashaka igira gute izamuka yaje hejuru tugerageje kuraba muri kino kinjana aho tugeze
urwaruka rwinshi ni bake badakoresha Facebook mugabo tugerageje kubiraba ni bake bavuga ati turiyumviye dushobore kungura ubumenyi benshi bashobora kubikoresha mu bundi buryo butandukanye mugabo ni gake tubona umuntu ashobora kuvuga ati ubumenyi nabukuye kuri Facebook ubumenyi nabukuye ku mbuga ngurukanabumenyi nakaye kamutera aba jeune bakora dukwikena mu kino gihe muri kino kiganiro cyaje mu vyerekeye gushobora kwiyungunganya no mu vyerekeye ubumenyi cyane akamana batera cyambere cyo hari ikintu tugiye gutahura sivyo n'umugeni n'umuntu akuze to ikintu umuntu akwiye gutahura ndabona hari bishoro bya mbere tuba dufite twaherewe ubuntu dufate imitahe badutanye y'ubuntu hari icyo leta idutangira nka internet ni ikintu cya mbere kandi gihambaye duherebwa ubuntu twese tuba dufite ku rugero rungana cyo gitandukanye ni ku buryo umuntu ashobora kuyikoresha internet rero ni ikintu gishobora kwigisha umuntu uraho bigusaba gusa bundle amamega niyo bigusaba kuba utakoresha internet muri make ni ibintu biba bisa nkaho umengo ntubuzi naho uri kuragana yego yakamure no batera twese twahawe n'igishoro leta yadushoreye iduha connection ko kugira tone connection n'igihugu tezo kuvuga ati igihugu cyanje kirakeneye connection tumaze kuronka connection rero benshi arabazikoresha bakaja mu bintu usanga bari mu magroupe atakintu cy'akamaro kiba kirimo nk'akarorero nk'aya macano dufate nk'aya ma TV nka Rwose TV urabona ko ni televiziyo ifasha abantu kwerekana impano zabo imyuga n'ibindi nk'icano bikurikiranye cyane urashobora gusanga hariho nk'umuntu batumye tufate nk'umutume cyangwa bagiye nk'ahantu kuri telekorana bakora nk'imyuga wewe wumva wakurikirana iyo video ikagira iki gufashije ashaka kuba ufise ide runaka mugabo utafise ahantu uri buyihera ukumva umuntu afise ide nk'iyiwawe uwo muntu rero tugeza gukora ibyo bintu by'iwiwe cyangwa naho tuba ari hariho n'izindi usanga zigenda zimenyekanisha ibintu si byiza birabure z'abarundi abanyarwanda ibiki ntabwo tutubwire kuma tureba nk'abaje ntakwiye kuguma bareba by'ibindi biyo bidafite akamaro arashaka kuba bari mu bindi bitandukanye ariko ashaka kureba ikintu kiba kigwira akamaro hari za Google irafasha cyane yaba n'umunyeshuri Google ashaka gufasha ikintu kiba cyakunaniye ku ishuri ukajya kuri Google ukabaza byose bakabikwereka n'umwuga arashaka kujya kuri YouTube kandika ati umwuga ushobora ikintu business ushobora gukora mu uyu mwaka runaka barakwereka ama business batandukanye nyinshi ziba zitandukanye ushobora guhitamo imihwanye n'ubushobozi bufite ni byiza rero ko umuntu ashobora kuzakoresha internet nk'icyo twayiherewe n'akajambo ko kanyuma ko kurangiza ikiganiro cyacu nk'umuntu yaba gukurikirana nk'umunyamyuga wowe nk'umuntu ariyo gitangura mu mwuga mugabo urumva afise ikintu c'akamaro ashikiriza kuba harakahe nk'umuntu ariho gitangura mu bintu by'imyuga ikintu cya mbere cyo nimba ni yizere mu kintu kiwiwe asanzwe akora yego yizere ibyo akora abiha agaciro nimba bikora bikunze koko abiha agaciro yizere mu kintu abakora muri make yego nka Abdul umunyamyuga yibona he mu myaka 5 canke muri kazoza kavuga ati jewe nshaka kuzoza muri kazoza nifuza kugira company iri mu aba artist bakora ibintu bya interior design tifuza ko umuntu ashaka kugira ku rwego ruhambaye ku buryo dushobora gukora amatara agezweho nyine abona ameze neza ari ku rwego ruhambaye kandi afite ubukomezi budasanzwe ni muri kazoza rero ndifuza gukora company nibona ko nzoba mfite company ikorera ihingura ibintu nk'ukenera nk'uba yabaye interese n'ibi bintu byanyu mukora iyo barondera gute byogenda gute hariho musanzwe mukorera avuga ati aha twari uba interese kuri ibi bintu nkorera mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo imbere y'isoko nkuru ya Cibitoke hepfo yaho bita kuri Bethlehem yego niho dukorera ariko turi gutegura
mu minsi iza tuzobamenyesha tugire shop yaho tuzo bidandariza tuzobatangaza batari bake bazohamenya. Tubashimiye cyane ko ari mashuri kwita ubutumire bwacu mu kiganiro cyacu mukadusangiza teke imyuga yanyu. Twizeye ko n'ikindi gihe nitwatuma ko muzoshobora kutwita ego nta kibazo tutabitabwiye muko mashigikira imyuga n'abanyamyuga kandi murakoze cyane ngiye ko ndabashimira murakoze cyane kumpa ikaze akoya ariko Steve ndabashimiye cyane. Bakunzi bacu mwatwikanye mu kiganiro cy'imyuga n'abanyamyuga turabasezeye tubaha isango ryo gusubira guhura mu kiganiro cyacu gikurikira. Murakoze.